ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Panagtatalon manon, ado ti pakitangdanan nga agsaka ka nagraop. No dagpaarado ka nagparap iti talon na, mayatak amang kontrata, tuyang. Mayat nga agpaysaw. Kontrataan ta sa tamangala iti kadwat ang agtrabaho. Agdamag ka man kidi, no dagpakontrata, ta kontrataan taman langan. Napartak ka may ngagsikakay. Wen, kun mangala kamutin iti kadwak nga agsaka, tangdanan ta iti medyo nalaklaka tapno addamot bagi ta. Ay katwa na. Adayamot agigam iti kaldero asan na maugingan ako nada. Padasam mo ti mapanagpasyar, bareng adda agpakontrata kadata. Kasanungay dayta, Inteng. Ay, nahapo. Panagtatalon gam agsakit matitumang kan sikat mo. Wrong timing dahito asakit. Itapay mo na panagtatalon na kastoy. Jak makatalo na na. Ay kat kapilitan nga ipatangdan. Sapay nangina itatitangdan ti agarado. No ada mayat amang kontrata. May mayat pa'y No ada makita ka mang kontrata, di ipakontratatan. Ay wen ata jakmet kabailan at talunan ita. Makatalo nak to siguro inton umay atawin. No saan ako marote kasasaad ko. Ay kasanumot nga men. Ay, Di mo matam mo aliklikan dagiti maiparit amakan. Tapno saan ko maakumaro dayta asakit mo. Noon niya pa'y tinaimas. Isumag ngamin ti parit da. Saan kayo kadi ang mapan iti barangay hawlang, Kyle? Ay iyanos ko ti mapan madamdama. Agsaro ko da kung mapan Intay yung harudain. Tulungan kayo tani marigatan kayo matamag na. Ay, uwan man. Sikan ti pan nakasarokod ko. Mayat samit no ag-sunglasses ka ang Kyle. Agsaro kaod kan igawawam day ta imam. Sa tamag na iti kalsada iti ilay. Ay, agtad na ka. May katla ti sakit ti sakak makitam. Ni Uncle Mate. Raba ko lang, Mate. Intang harudain. Inta ko na adayo ka, Mate. Umasidag ka basit, Ay, ungayaman niya. Sige, umasidag akong kada kaya. Anya day tay tsura yung agpangamain. Kumkumpit ka kinikwaraw pare. Ay, kimaro nga ron ti sakit ti sakak kan sikit ko. Ay, jakod makatalon. Ay, ipakontratam kanya ko na pare. Ay, ipakontratak nga ron kan kadya may sadiso paray. Kadya da dumangay adiso pare. Ay, isa ron yun ton saan mo mat ama paggigidan? Ay, kat pagtulagan tangaruday, tibayan pare. Ipakontrata yung kayam di may sadiswa talon niyaw. Payan di yung imbaga kanyak, ta nagsapulak iti kadwak, tada kami langan timang kontrata ang Kyle. Kunak no di mo kaya't akontrataan. Ang masino nga ti kadwam no bilang. Di kadwak ang tanod Ti asawa da mo ti agsak ka, da kami mo ti agrap. Ay, di nga ron da dumaadiso ti kontrataan nyo kadagiti kakadwam at tanaw. Sige, tamang tulag ak iti kadwak ang Kyle. Mayat dalakit day, tanalaing agsak ka dagiti asawa da. Mala, sikan timang birok iti kadwam nga agkontrata. Reglado ang Kyle, rugyan mi adaga, usti agaradaw. Pakontrata kanyak ni pare Inteng titalon na ijay laot, tuyan. Ingka nga rod ag-advance, ibagam arugyamon ti agaradaw. Nung nga ibaga na nga itid nanto numalpas. Ibagam ang igatang ta iti kanun kan pang merienda ta, tapno mangtag. Sige nga rod. Awan mangagpay sumakukwartata ita. Iso nga rod nga ingka dumawat iti advance, agpakpakaasi ka at tapno mangtag. Wain, mapanang nga roday. Mangtid mo't siguro iti advance, tagkumpari kami, Mike. Una, agawaam, tayo nakgumatang iti naimas amasida, numaisang put mo ti itid na. Nakaumay ka mat, pare. Adda ka di ibagam. Kwa kumamaray. Kasapulan mi unay kanituyang ko ti kwarta. Ano mabalain, kahit mangalak iti advance kumamaray.
iti impakontrata ni pare Inteng. Alika din amaray. Ited ko ti kagudwa ti nagtulagan nyo, pare. Inton malpasyo, ited konto ti udi may. Ay, agyaman maray. Ay na, kasapulan may ngamin unay. Malahin na kon maray. Wan pare, angam aguray ka. Ay, rinugyam ka din nga inarado. Ay, uwan maray. Inaradok itay. Nasaya at nga ron no kasta. Bareng malpas tayo, sakbay nga isardeng naman ti kanayo na panagtudo na. Ay, saan ka madanagan maray? Basta inrugi kaun, mabiay tayo, malpasay. Adda ka di intedakan ka ba daw? Inted ni Mari Banang, ti kagudwa. Ited nanto ka naw, ti udi da, inton malpas ang marapan. Mudtoy nga rudaw, intay nakgumatang iti na imas amasida. Anyaya ti kayat mo agatangak amasida. Gumatang ka iti kukod ti baboy, kun pinapaitan na baka. Imbag lang da si dain ta, mang talon ni talon ta. Una unta atalunan at italon ta. Ay katwa na, ay katalon ti sabalay, ti unahin ta. Unahin ta pa'y mo ti talon ta, sakbay at italon ti sabalay. Una, ngam kasanon ngay, no sumardeng titudaw. Maray, lakwan nakman iti kukod ti baboy ken pinapaitan no adda. Nay, adun sa mo ti kwartayo itamaray. Ada ka diin lako yaw. Ay ikwa maray. Tangdan ni badungkaw. Imbagla a pamigsa namat nga agtrabaho tapa nagtatalon ka nga raw. Sa bagay, kasiburan ita ti panagtatalon. Makumikom amin aman nalon ita. So amasapol nga danaimas amasida. Tapno napigsalat ta ti tao nga agtrabaho. Sige, mabitla ang tay nakalaan ti gatgatanga. Adto'y ti bayad ka umaray. Mare, ninsamot marituyang tay kasibsibot na. Wan maray, gimatang iti sidaunda ka nung agtalaw na. Ada siguro tangdan ni kabadong, tas saan namot nga inutang ti inala na akarnay. Inalanan ati kagudwa abayad ti kinontrata da atalon may. Isu matlagayap nga ada kwarta na. Bareng malpas da ti talon may. Sakbay asumardang da ito'y nep-nep na. Impakontrata yu amin kade kan ni kabadong ti talon yaw. Ay saan, mare? Jayla daduma. Ni Kwarog kan ti daduma atano tinang kontrata mo't iti daduma. Talaga apa nagtatalon itan, maray. Nalpas minti kontrata may ang Kyle. Ay, kaya't yung asawa, nakaraap kayo, kwaraw. Ang Kyle. Basic lang, ti agarado ka nagraap. Umay da giti kakadwak, ta umay da ka no alaan ti bayad ti kinontrata may. Ay, bagam ta umay da. Agpasyatak ta, nalpas yun. Wow! Day tama ng Kyle. At da kumapay pulutan at no may mayat. Ibaga ka ni antay mapartyan na jay dakil apataw. Wow, manayin! Nagsayato ng Kyle. Inak nga rodan tiliwan ta para chikaon. Huston to no sumangpad da giti kakadwak. Ay, una. Ibaon ko mo't niyan magumatang iti rekado. Kan arak ang Kyle. Agrenak tayo iti arak ta nakaraap kami. Una, no problem. Nakman gumatang iti rekado kan arak, marituyang. Si kati gumatang iti arak, maray. Apay ngay asaan ani kwaraw. Ay, inuman, dagiti ng kontrata iti talon may iti amyanan. Nalpas da nga minan. Nalpas da ko na, maray. Wen, da kayo ngay, nalpas yumatan. Mabalin yung nga umay alaan ti udiyo no nalpas yun. Ay itay bagakin ni badung ko, maray. Mangrugen nga agsardeng ti tudo. Amangan no isardeng nan tinapig sa atudo. Ay, adagayam nalipatak ije balay mi maray. Sige ten nakpay. Nagdardaras mo ten api manaw. Idi dinamag kuno nalpas dan ti kinontrata da. Apa yun, maray? Napanakla ng ngirwar iti istaks di tabudiga. Awan mo tan ni marituyang. Ay, mas da awak met nga rod. Dinamag ko laang met no nalpas da ti kinontrata da.
Ang nagdardaras mo't na pimanaw. Ay, nalpas na siguro na. Kaano pa ilajay ko na ni Marito yung arinugyandan. Apay ngay, adi da umay alaan ti udi da. Ay, di na pa mainala. Saan pa'y mat, Maray? Nay, apay nga tangay. Nabayagan ti panangala da iti advance. Nay, apa nagdardaras ka si Mang Pay? Ayan nga tiginatang mau. Adda ni Maribanang ijay tersina ni Marikwanang gimatang itirikado kun arak. Apay dinala imbaga, amapanak. No bilang man agiinom da. Saan aday tatimbaga na? Dinamag na no nalpas ka noon ti kinontrata ta. Nalpas ka nun ka, dagiti ng kontrata iti talon da ijay amyanan. Anya, nalpas dan ija amyanan. Isungag pa inaw. Day tatimbaga na, iso anapan gimatang iti rikado kun arak. Agparparti ka nun ni Kwarog iti pato apagpulutan da. Ay nagimas ko man day tapataw kinarak. Apay di dalaki inawis mo tan. No awisan da ka, damagan dalaki day no nalpasan ti kontrata ta. Ay wala niya. Kasano ngagpaisan? Day talon ta ti inunata. Di mo ka di pa'y rinugyan ti talon da. Saan pa'y nga raw? Imbaga laki ni Maribanang arinugyak. Tapno maka-advansa. Ada ijay teresena ni Marikwanang ni Marituyang. Idi dinamag ko nun alpas dati kinontrata da. Idi kwan, nagdardaras mo't na pimanaw. Ay, apay nga kadanda ni saan nga agtudaw. Kung maano ada irigasyon a pangalan iti danom. Na, saan da pa'y nga taan alpas? Ay. Uray kumaan, no saan da nga inala ti pauna abayad. Ay, made, tinaramid ni Paribadong. Panangluko na jay, adi na pa inalpas at tinalon. Ang saan tapay mat asigurado, no nalpas dawin no saan. Ibaon ko ni Kwarog inton bigat mapan nakitain no nalpasan. May mayat pa'y, tapno maamuan tayo, no nalpas dan. Anya ka niti bagayo ang kain. Ay, inka man ijay talon a kinontrata ni Paribadong. Ha? Inka kita no nalpas na. Ariglado ang kain. Itamot lang. Mapanak ijay. Kita ak no nalpasan ang naraapan. Win no di pa'y nalpas. Awagam dagiti kakadwa matanaw ta pagtitinulungan nyo tapno malpas. Wanang kain. Ibaga ka mapanda ijay. Nga ukuden da tinwang kanarado da. Salbag na dya Paribadong. Nangala iti advance. Di namat nga ron tinungpal titulagan. Hey? Inakaro tayo ng kain. Ay, kumusta nga tinapan ha? Di pa imot narugyan ng kain. Ah, Awan tutitudo na. Iso nga inawaga kung dagiti kakadwak tamapan mi aradway ng kail. Umay ko ang layan tinuang kaw, tayong kami agaradaon. ay mangilawlaw anday dya Paribadong. Nag-advance, di nagayam rinog yan. Angam jay talon da, naraapanan. Ha! Nalpasan na. Ay, my goodness, data tao. Ay, mapagsasawak to nga tatnay. Inakaw, tama nga no makauna dagiti kakadwak ang kail. Ah, Itay pa nga inawaga kita. Mangisagana kayo langan iti merindaan may. ngayon puwira arak, tama nga no mabartag kayo, kat bangki-bangking to ti aradunyo. Ha? Niyang kalmait. Mabartakla dagos ang ti bagbagana. Hindi. Agrub-rubwat kamat inteng. Papanam? Ay, medyo mayatan ti sakak. Iso nga inak ijayan da Kwarog. Inak kitain ti talon ijay. Ang amangan no agsakit man ti sakam, no ipilit mo ti mapan ijay. Ay, inayadag ti magna. Tani masurunak ka ni Paribadong. Inton maminsan, jakon agtalagkan kwa na. Amukla akas jay ti aramidan na. Saan ko nga inikan, ididumaw dawat iti advance. Ay, no maamuan dagiti tao, ti naramid na. Ay, sandan ton nga agtalag. Kita daw. At damot tin agar-arado ijay talon ni Kapitan. At damot ni Kapitan anak katakdra mang buybuya kadakwada. Ay wain. Dakwarog may kunda dumaatanog tagar aradap. Ay, salpag kayo. Ah, Nagala kayo iti advance, ngam di yung matrinog yan ti talon. Unak nun alpasan. ay, kwa paray. Umayak ko maagaradaw. Ang ada kayo mutay.
Ay, wala, tagsardeng tunti tudo. Kit awang ngarap irigasyon dito. Ay, kwa paray, umaya langan makiaradaw kada kwada. Ay, saan din? Ah. Baya mo, tayo sudat ti mga rado. Anya? Kasanon nga tinalami apauna kapitan. Saan kayo ang mapagtalkan akat katulang? Ay, May bayan yung tinalayaw. Limos yun tao. Ha? Ay natatabadong kenanatoyang. Nuan niya titulagan, masapul atong palan. Saan kat asalungasinan. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanghag.